today, kaya't ko kabsat, nga i-share ka da kay timesa nga mensahe. Dito ngamin naglabas, ti concern kan burden ngayon to di apo kanyak, nga dapat, nga mapasamak kadigiti amin, kadati amin, nga members sa HBBC, kat dito yung maturity. Hana kaya ti apo agtalinad tayo nga childish Christians. Kaya't na nga ag-mature tayo akas Kristiyano. Amen? Kat may isa kadagiti kayat kung addressan ita nga bigat, prayerfully, kat may panggap kadeti makungkuna nga discouragement. Now, sino kada kayo kakabsat? Ti adu iti pakaupayan na ti panagbiag. Sino kada kayo ti adut pakaupayan na iti panagbiag? Deta ti kayat kung addressan. Okay? Now, what I'm going to do with you is, I'm going to share with you the causes of our discouragement. Digito yung causes kakabsat kat real digito yung causes. They are not just causes of discouragement nga general, but they are especially kakabsat kada tayo nga Kristiyano. Okay? So, what are the causes of discouragement and how are we going to overcome this discouragement? So, kada cause, the discouragement, I will address how to overcome dating a discouragement. Okay? So, get ready with your Bibles, notebook, and ballpen, but especially your heart to receive the Word of God. Amen? Okay? Yes, let us pray. Kararag tayo kapsat. Apo Diyos, agyaman kami iti dating nga bigat, yaman kami ti saom, ngayon kami awatan, Apo. Please give wisdom to your servant. Ikam ti understanding kadi o Apo ti tunggal maysa. Dito kadi nga mensahe, tulungan na kami. Nga digito'y nga pakaupayan iti panagbiag. Kat ma-overcome mi by your grace. Ang kam kadi nalaka Apo nga matras. No di kat agbaling kam nga natibker nga Kristiyano. Kat nabunga nga Kristiyano, Apo Diyos. Please, Lord, bless each and every one of us today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, at nadigiti, i-share ko kada kayo nga vital causes of discouragement and how we can overcome them. Number 1, timaysa kadagiti rason nga pakaupayan tayo kakabsat kat deti makungkuna nga false expectation. Okay? False expectation. No expectation ko na tayo kakabsat kat dete namnamaem ngamhan nga iso tinapasamak. Kasi false dayjay nga expectation mo. For example, adu de kita expect kakabsat ngano na isalakanen life will be smooth. Oh, adani Apo kanya akon. Naisalakan na kon. Sigurado. Tibiyag kon kat very smooth. That's what you expect, right? And then problems will vanish. Kamot tayo, no naisalakan tayo. Awanan, dagiti problema pa eh. Blessings will be instant. Adakti Apon. Sigurado nga, dagiti bendisyon. Dumawi da aming kanyakon. But then the opposite comes. That's your expectation. But then reality strikes. Ano man pasama kan? Umahimutang dagiti panobo. Kat ko nam, igarup ko, nga no agserbiak ti Apo, no umasidegak ti Apo, kat tibiyag ko sumayaat, apay nga kastoy ita. Nagado dagiti parigot, nagado dagiti problema. So ti mapasamak kakabsat, ma-disappoint tayo. Dijay. False expectation or disappointment. Una tayo, another, igarup ko no surutag ti Apo, kat dagiti bendisyon ibuyat na kanya. Talagamot kakabsat. Ngam actually, suutan na tayo ti Apo. So, false expectation will discourage us. Okay? Katinata kakabsat, how can we overcome this? Kasi, nohang mo nga ma-overcome, nohang ka malawlawagan, kadito nga false expectation mo, isun ti agbalin nga, bangen. Wano lapad, dayjay pa nagpatuloy mo kakabsat. Di ngamin.
So, let me show to you verses from the Bible regarding kadeti nga unmet no false expectation. Umuna kita tayo dito Acts chapter 14 verse number 22. Okay? Dito Acts chapter 14 verse number 22. Kastidi ko na natin Biblia. Alright? Acts 14:22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Okay? And that we, sino deti we? That tayo, nga anak ti Apo, believers of Jesus Christ, we, kunanay jay, must through much tribulations. Amo yung tribulation? Rigrigat. We must through much tribulation enter into the kingdom of God. Kaya nasawan, dati pa nagdalyasat tayo. Sakbay tayo kakabsat nga makapanto sa jay langit. Lumasat tayo ti addo nga rigrigat. Kaya't nangasawan kakabsat, DJ false expectation mo, masapol nga sukatam kasi nga false. Dapat ti expectarem tribulation. You see that? We must go through much tribulation kuna nakakabsat. Learn that trials are part of the Christian life. Ala, kadate nga na baybayagan. Nagat amutay dayto yan kakabsat. Ngam kayat ko lang adresan dagiti kabarbarupe lang amin. Kasi no alak ti porsyento agat about 30% of our entire membership new believers, new members. Kat daytoy ti maysa nga pakaupayan dagiti new believers. Igarup ko nagserbiak ti Apo, apay nanipod idi umumayak ti kapilya. Diba? Datayo nga nabaybayag kat kas jay tayo mo't idi. Ngam idi mabasa tayo dagiti nga verse nga ang gaya. Because trials are part of the Christian life. Amen. Ngam ti pagsayaatan na at dati Apo kada tayo. So imbes nga panunutem, imbes nga ti expectarem ket awan problema, ti blessing instant, agpukaw amin na parikot, gaputa dati Apo kanyakon. Ti kunam kidde, gaputa ti Apo at da kanyat, uray ana dagiti sumangbay, kabalinak amin, mapagbaligyak amin. Okay? Another verse, John chapter 16 verse 33. Kunana, in the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. Kunana niya po Jesus, I have overcome the world. So ipagpaka na dito yung kakabsat. Nga itiday ito yung lubong. Awan tayo mo't pa'y langit. At data ipelang itiday ito yung lubong. Kat dito yung lubong nga paggargarawan tayo, ana kakabsat, crooked, perverse, anti-Christ, against the Apo. DJ, dalan tayo a Kristiyano kat against the lubong. So what do you expect, kakabsat? We will experience tribulation. Tapos ni Satanas, atakaran na tayo pa'y kakabsat. Amen? So, DJ, expect these trials and tribulations to come. Another verse, Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Amom ti kayat nga asawon neta. Instead, nga ti expectaram kini Apo Diyos kat ikan na kati komportable nga biyag. Dapat iti expectaram nga kitaem anyan to ti gungunam ti Apo kadetoy nga sagabaem. So, to wrap things up, kakabsat, one of the reasons and causes why we get discouraged is because of false expectation. But the Bible is now very clear. Imbes nga kunam, at dati Apo kanyakon, naragsakak to, awan to problema kon. Blessings will be instant. Problems will vanish away. No, kunam kitdi, ti Apo at da kanyakon. Iso nga digiti, amin narigat, karit, challenges nga inaksangwen through Christ, mabalinak amin, mapagbaligyak amin.
Kasta iti dapat nga mindset mo ita. Haan nga, ay dati apo kanyakon, awan to probleman, awan to parikutan. Wrong. Ti apo adda kanyak, tata, by His grace, kaya ket kabalinak amin. I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Amen, kakabsat? Okay, I will not dwell much on that. Let's move to the next. May ikadwa, nga cause ti discouragement, wano pakaupayan kakabsat, ti pamati tayo, wano pakaupayan tayo, a Kristiyano, I should say. Number 2, opposition from family and friends. Okay? Opposition from our family. Kanda kiti gagayim tayo kakabsat. Loved ones may ridicule. Kapadasan yun ti katkatawaan da, ti pamatim. Katkatawaan da ka, tagibasitin da ka. Okay? Oppose, kontraan da ka, or distance themselves. Nanipod, idi umay kan iti church. Idi namamong ti apo, sumursurot kan iti apo, ininot mo ten nga umat adayuda, umikikay dagan ka. They begin to distance themselves from you because of your new faith. Sometimes this can be discouraging and lonely. Especially kakabsat, anang nangruna ay ayatem ti biyag. Iti mga aramid king ka iti kasjay. They persecute you. They oppose you. Yung amin kakabsat. It's not easy. Yeah? Digit families mo kat they seem to become your enemies. Of course, hamo ka ituring idang enemy. Ngam opposition nga ruden kakabsat. You see that? Kat imbes nga maupay ka, how do you overcome? Tatta kakabsat. Okay? Umuna nga laglagi pa, our Lord Jesus Christ also faced rejection. Even the Lord Jesus Christ, our Lord, our Master, He also faced rejection. So do not be discouraged when people reject you because of your faith. Because of your following Christ. Because of your faithfulness. Sometimes makukwak, digito'y challenges tayo no dado mga, kasla kuma, iti eskwela, uyawanda ka. Diba? Apay ka no nga, di ka agsala. Apay nga di ka kano nga, sumali ka dagiti search. Diba? Questionaran da ka. Oo. Kat adda dagiti young people nga handa kaya di jay. Maupay da kakabsat. But I would like to challenge and encourage you. Do not let opposition discourage you. Amen. Because even the Lord Jesus Christ, He also faced rejection. So anaramidam, find strength in the Lord. Anak ko na di Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Look at the last part. For he had said, anak ko na, I will never leave thee. Wow. Hangka nga panawan, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya nasawan, people may leave you. People may forsake you. They may not agree. They may not accept your faith. They may not accept your stand. Okay? They may not accept your commitment to the Lord. God is saying, that's all right. Why? Why be affected? Why be discouraged? I'm with you. I'll never leave you. I will not forsake you. Kung nati apo kakabsat. So, ti sikreto na dito yung kakabsat. Hanga isuda iti kitam. Ti apo iti dapat nga kitam. Isu ti pangalaam ti pigsam. Tapno di ka patpatuloy ka kakabsat. Una na pa Mark chapter 10, 29 to 30, it says, He shall receive 100-fold now in this time. Houses, brethren, sisters. You know, kakabsat, makita tayo nga, when you are being persecuted, nagpintas dito ito, di apo ka na tayo. Praise God for that. So, find your strength in God who never leave you. Kan amom,
no umay digito yung opposition, all the more, nga lang nga ti Apo tarayam. Church, local church mo. Isut pamilyam kakabsat, find your strength with the brethren. Ha? Iso nga, look, it's either, ha? Rumas asidig ka ti Apo, uno adayo ka iti Apo. Di ba? Deta kakabsat. So, opposition from family and friends. Sa mo ipalubos, nga isut mangyadayuken kan iti Apo. Maupay ka. No di kat iso dapat iti mangidurun king ka nga umasidigpay iti Apo. You know, I praise God. Ado digiti kakabsat nga marik na dano kasanot opposition ti pamilya. Ag message da, Pastor, pray for me. Handak maawatan ti pamilya. Handak maawatan di eskwela. Kararagdak, Pastor, nga madaanak ti turud nga ag-stand, Pastor. And I appreciate. Praise God kada kayo kakabsat. Nga masurusuro yun iti ag-stand nga para iti Apo. Nga hangkayon nga maupay. Kadigitoy nga negatibo. Wano opposition nga ibagbaga iti tao. Sometimes even harsh words. They can give a deep wound, but you no longer allow yourself to be wounded by those words. Kat kunam ti sarilim, anyway, ang kung abiyag dayto yan, kukwa ti Apo dayto. Dito pa iti may isang verse. Acts 20:24. But none of these things move me. Awang kadigitoy iti makaapektar kanyak. Awan makagaraw. Apay, neither count I my life dear unto myself. Kang kumat biyak deto yan. Ti Apo deto. Iso nga no rejectaran dak, no uyawan dak, no katawaan dak. Hangasyak deto. Ti Apo ti rejectaran dak. Because this is no longer me. It's not about me. This is all about Him. So I hope, ito'y kakabsat nga puntos. Matulungan na kayo ita. If you are going through this possible situation, opposition from family and friends, don't be discouraged, kabsat. Ituloy mo. Ag-stand ka. Surutam ti Apo. Aramidam lata ti pagayatan na ka. Uray kumontrada. Uray handa kayat. Uray handa ma-accept. Just follow the Lord. Maybe today, handa ka ma-accept. But in the long run, things will change. Kunadan tukan ka, ay maawatan ka. Isumot lang. So, you realize today, no ape kontraan da ka, opposan da ka, because awanda ka DJ kas DJ position mo, tapno maawatan da DJ pamatim. At daday di sa balya position. But time will come, they will understand. But brethren, listen, ag-stand tayo kakabsat. Amen? Let's stand on the Word of God. Okay? So, number 1, false expectation. Alright? May ikadwa, opposition from family and friends. Okay. Number 3, may ikatlo kakabsat, nga pakadiscouragean iti kadwan. Dito yan. Stumbling blocks from fellow believers. Stumbling blocks from fellow believers. Deto'y kakabsat nga kaslang no stumbling block ko nam ket pakadiscourage sam. Ti pakadiscourage sam han nga gapon tirwar. Mismo kakabsat nga pada mo na Kristiyano. And this is possible. Awan church nga awan kastoy na kakabsat nga problema. Nga, dagiti, pakaupayam kat saanan nga jerwar, no di kat iti unag. And I would like to address this in 2 ways. 1, datayo kakabsat nga nabaybayag. Kitaan tayo nga hantay ko magbalin nga stumbling block ka dagiti new believers. Aramidan tay kuma, DJ, usto, nga isot mabaling nga tuladan dagiti new believers. Kat liklikan tayo, nga aramidan dagiti banag, nga isot pakaupayan iti pamadida. On the other hand, no si kakat new believer, kat adada makitam nga kakastoy, kayat ko nga isurugan ka, nga hang nga dapat isot gapuna nga di ka umay makigimungan. Isot gapuna, dito isot pangigapuan namon nga ma-discourage ka. Yeah? Now, ano di kiti nga paka-discouragean? Makitam di kiti hipokrito, like nakitam di church, nakitam jerwar, ni guri ka. Member gayam mat di jay. Kat ano to bubra natin makin-inom mat. Oh. Dikat ko nam, ay,
awa met gayam, ape nga rod, isuna. Diba? Makita mga dadadigit ag chichismis. I hope nga dito churches tayo, awan ti ag chichismisan kakabsat. Okay? Makita nga dadadigit ay unloving behavior. Diba? Digit ay Kristiyano nga hanap ay unay, na-develop dito nga aspect. Unloving behavior to other Christian. Diba kakabsat? So if you're a new believer, kung na kasjay da maggayam. Diba? Gapo ka DJ nga panunutan kakabsat. Gapo ka di ka DJ nga upay kan. Isut gapo na nga hangkag tuloyin kakabsat. Hello? Okay? I don't know na napasama kada kayo deta. Now, actually, iji Bible, kasto iti ko na kakabsat. Di ko nakita, it may first address na tayo nga nabaybayan. Romans 14:13. Kunana, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. Hamo ko maipalubos kakabsat. Nga makaaramid ka, iti pakaitublakan. Day kapsat. So nga, the more we grow, the more we become, nagpayat na kita members nga, aware, kan conscious, nga kunana, haanan nga ti bagik ti panunutek, at dadadagiti makakit-kita kanya. Kaya't kung nga ti biyag ko, han nga isut pa ka itublakan da. Kaya't kung nga ti biyag ko, isut rason nga ma-encourage da. Taking from that verse, na tayo nga nabaybayag, kas jay man ti pagwuratan tayo nga panunot tayo, kakabsat. Amen. Jay man ti pagwuratan nga panunot mo, kat kunam, Lord, tulungan na, nga ma-identify ko, dagitay, banag ti biyag ko, nga, no isut pa kaitibkulan, apo ikat, katulungan na, nga siyak ti may sang rason, no apay nga dagito nga new believers, kat umasidagdagan ka. Lord, hana ko masyak ti rason, nga dagito new believers, kat makita da, nga dagiti prinsipyo nga isurusuro ni pastor, kat kaslaawan serbina. Diba? Siyak kumaapo ti may sang rason, nga makita dagiti new believers, nga dagiti isurusuro ni pastor nga prinsipyo, kat nagmayat gayam nga aramidan kan iaplikar. Kasla ko madeta kakabsat. Kanayon nga isurusuro. Kaya, may nga prinsipyo. Deta nasapa nga panakigimo. Nagbain mo tanong na sapa pa'y di bisita. Ngamsi ka nga miyembro. Aglalo no sikat na ngawis, imuna pa'y di bisitam. Nga sigmangpet. Naladaw ka nga miyembro. Prinsipyo, isurusuro ni pastor. Siyempre, kunanan to. Dito nga bisita, ay, bale wala mo latagayam, ti panang digijeng ibagbaga ta pastor da. Uno ni pastor, katkas lang awan serbina. Nakita yung kakabsat? So datay ko mga nabaybayag, panunutan tayo. Don't be selfish. Nga talabagim ti panunutam, no digat ko nam, siyak ko matimay sa nga miyembro no Kristiyano. Nagbayat no mapanunot mo dito yung kakabsat. Kastoy di dapat mapanunot ko ng Lord. May I be a Christian nga maging inspirasyon nga makita dagiti new believers ket maibagada nagmayat gayam di isurusuro ni pastor. Makitak ijay biyag da. Makitak ti urnos da. Makitak ti apo. Makitak di obedience da ti word of God. Anak ka nasawan kakabsat. Nga perfecto tayon. Ngam ininot, hang ininot. Dagiti banag nga dapat. Nga makita ko matibiyag tayon. Makita ko man kakabsat. Dagiti prinsipyo. Hello? Now, if you are a new believer, kat deto iti may isa nga paka-discourage sam kakabsat. Now, I would like to challenge you. Kaya't ka nga isuro ita, no kasano nga ma-overcome yung kakabsat? Kastoy, keep your eyes on Jesus. Not an imperfect people. Panunutam ko mga, dikiti members dito'y church, awang perfecto dito'y kakabsat. That's why, I always say, this is not a church of perfect people.
But this is the right church for imperfect people. Oh. This is not a church of perfect people, but this is the right church for imperfect people. Because, why? Dito'y kakabsat nga maadalan, matransform, to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Amen? Kas lati arig na kumagat, everyone is under construction. Even I myself. Adupay, dagiti dapat nga ma-improve iti biyag ko. Kat no detay weakness ko lang ti makitam kakabsat, maupay ka nga talaga. Kas tatay mo't kakabsat. Amen? So nga, agin nanos tayo. Hanakayat na nga sa uwan nga, i-tolerate tayo. Dagiti kamali. No, that's not the point. But the thing is this, ikante kumatiwaya di panunod tayo. Everyone is still under construction. Datayo mo't ka na ba? Hamukong ko na nga, agan anos ka kanya ka, anak mo't pa'y nga, perfect. But we strive by the grace of God to grow and improve. Kasi, no kastoy tayo latang na bayag nga miyembro, di agbalin tayo nga stumbling block, kasano tayo nga agro? Adot umay, may Istanbul, agawis tayo manan, may Istanbul manan kakabsat. Egat, dahil nga biyag ngayon ti apo gan ka, hana ka nga ikan ti biyag ti apo gan angas, tapno, agbaling ka lang nga stumbling block. Mga kapatid, the Lord has given you life. If you really appreciate nga ti apo inikan na katibiyag, kat parabor kan blessing, kat saysaya atam nga ruta biyag mo, tapno babaan kan ka, maalukoy pa'y dagiti tao nga masidag ti apo. Ma-encourage dagiti Kristiyano nga agserbimat iti apo. Makita dagan ka nga, adudete nga maiba't ko lang. Makita da nga, nagmayat di jay. Uri, kasano banog na. Kan kasanot ka busy na kat, nagpas nagserbi ti apo. As in you believer ko nam kat, wow, as jayak to kumamot. Amen kakabsat? Angam no, adda ka, kanta ka ti choir. Nakamisuot kamot kakabsat. Diba? Tapos ti kantam kumagat, in my heart there rings a melody. Diba? Oh, I have found happiness kung kunam kat, awan mo't happiness, Jerupam. Hello, choir, are you still there? Iso nga dapat na tayo nga choir. Na kayo kung nakidihan na kayang part ijay. But as your pastor, I admonish you, agkanta kay ta choir kakabsat, nagpintas di jay kanta, pasapul mo't katarupa maka-encourage mo ta kakabsat. Han nga, jay kanta, nagmayat, ngam jay rupa, maka-discourage. Stumbling block. Amen? Improve tayo. So nga, in my heart there rings a melody. Amen kakabsat? So, I hope that the point, na-address ak dito, two ways Tipon puntok, datay nga nabayagan. Kitantay ko mga hantay lang agbalin nga dete, hala nga dete, hantay nga stumbling block ka dagiti nyo believer. No, di kat aramiden tay kuma dagiti banag, nga isot pa ka-encourage san. Dagiti dadumay. So, when you go home, ang panunot ka mamat. Now, if you're a father, ang panunot ka mamat, ti aramidem nga commitment, nga may encourage mo ti pamilyam, nga agserbi iti apo. Amen, fathers? Kaya natin yan, mga kapatid. Hamo ka di kayat nga sikat rason na nga ti pamilyam kat may encourage da ma-inspire nga agserbi ti apo. Kararag ka, kunam, apo, I want to be the reason why my family is encouraged to serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Think of ways. Members, let's not just be attender. Let's be a reason why others come to the Lord Jesus Christ. Amen, kakabsat? So, deta, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let me give you another thing. Nga paka-discouragean, ti kaadwan kakabsat. Number 1, false expectation. Number 2, opposition from family and friends. Number 3, stumbling block from fellow believers. Anapay, ti pakaupayan, ti Kristiyano. Anapay, ti pakadiscourage na. Dito yung kakabsat. Fear of the future. Ito yun? Fear of the future.
Duwa nga banag dito eh. Jay future, ti problema, they jay fear of the future. We worry about finances. Kasanun to nga ruden, ti finances tayo. Our studies, our career, kayak to nga tapay ti agubra. Relationships, or our health. Kasanun no jak to makatrabaho, jak to nga napigsan. Kat di kitoy, ti pampanunutan tayo kakabsat. Nadagsen no daduma, kasano nga ro ti pamilya kon. You know? Fear of the future. Okay? Now, Matthew 6:34 gives us a very clear answer. Kung ano ijay, take therefore no thought for the morrow. Tiyan nga sa uwan, hamo pakaringguran. Hangka nga madanagan, for the morrow shall take thought for the things of itself. Di kayat nga sa uwan kakabsat, ti aramidem, trust God's plan and promises. Oh, imbes nga pampanunutem, no kasanunto, dapat panunutem, nga naplanon iti Apo amin. You are trying to think ahead of time. Actually, God already thought ahead of time. You are still in the present, 2025. God is already in your 2030. He knows your 2035. No si bibiyag kanto pa ya, 2040. He's already in your tomorrow. Oh, agasam deta kakabsat. So agtalag ka, nga ti Apo, na plano nan kakabsat, hamo pa kadanagan. Kat dagiti karina, iso iti tenglem. The future is in your hand, is in His hand, not in your hand. Oh, kat napintas ti purpose, anak ko nana, Jeremiah 29:11, look, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So what do? Trust nga ti Apo at the plano na. You are thinking ahead? Yes. We can plan and figure things out. Ngam adda na plano mo ti Apo. So ti dapat aramidem kakabsat is sarakam ti pagayatan nakit di. Una seek ye first the kingdom of God. Every step of the way, seek the Lord. Kasi, naiplano na ni. Ti problema, datayo ngamin, hantay mo't nga sa pulan ti plano ti Apo. Plano tayo mo't nga plano ti para ti sarili tayo. Hana kumamat dakas nga agplano ka, no isang gunim, Apo. Isong ako na ta Bible. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. So, listen to me. Hantay lang ko mga plano. Iyumantay ti Apo. Sapulen tayo, no anat pagayatan ti Apo. Awang pagdanagam kakabsat. You don't have to worry. Na planon ti Apo. What you need to do is, seek the Lord's plan. Seek the Lord's will. Apo, anang kurso ti kayat mo nga alaag, Apo. Di ba? Nalpas ka nga nagbasa. Apo, anamanan ti sumaruno. Inak agaplay, Apo, tay kad pagayatam. Kita mo kakabsat? Hamong pagtanagam, kasi with God, you can never go wrong. Basta sursurutem lata ti Apo kakabsat. Hangkan to agkamali, Apolos. Hangkan to maikulbo. Hangkan to mayawan. Hangkan to mayabot kan maikalang kakabsat. Deta titulbek. Listen, believers. Dinggan nyo dito kakabsat. Napakahalaga ito. Young people and adult alike, don't worry of your future. Don't worry of your tomorrow. God already had planned it out. Psalms 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. So what do? Every step, seek the Lord. Apo anat sumaruno. Apo anat sumaruno. So imbes na parikutam di kitjay, ti parikutam, di sumaruno. Apo anamanan. One day,
at a time. Seek the Lord. Amoy ita kanta? One day at a time. One day at a time. Sweet Jesus. Di ba? That's all I'm asking from you. Amo kailangan na makita amin. Kasanunto. Kakabsat, one step at a time. Do not try to take all the future at one time in your life. Kung kain mo sa pastor, di ka agplano. No. Napimpintas nga jay plano, naggapo ka di jay panang sapol mo, one step at a time. Oh. Amen? Lord, what's next? Makita tayo dito ti Biblia. Kitam ni Abraham. Kuna nagat Hebrews chapter 11. God called him and Abraham obeyed and followed, not knowing whither he went. Sa pulag mo dito, sa Hebrews chapter 11. Nakamay-mayat dito. Nga passage, itinasantuan nga surat. Listen to this. Importante dito, truth nga, imulmulak kada kayo kakabsat. By faith, Abraham, verse 8, when he was called to go out into a place which he should receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Kaya't nangasawan, napan, nga di naamuno kasanot mapan, DJ bagbagati apo, ngam every step of the way. Lord, yan namanan. Tunukan, ag-pitch dati tent. Kung nati apo, okay, move. Yan namanan. Kasta kakabsat, ti living by faith. One step at a time. Ti apo makisarita king ka. Ti apo idalan na ka. Ti apo kasauna kababaan ti sa Biblia. Digiti preaching. The Holy Spirit, tignayan na ka ti apo. And when the Lord tells you something, that's a great opportunity. That's a blessing. Because a word from the Lord is worth more than all the riches of this world. DJ ibagati apo gan ka. Kakabsat, isuti dapat asurutan. So nga kakabsat, learn to trust God. He planned everything out. He knows your future. And seek God's will. One step at a time. And you know, makitam to kakabsat, urnusan ti apo jay dalan mo. Amen? Praise the Lord. I hope, adana adalyo, ituloy tayo ito. Upat la dito, tinalpas tayo pelang ita kakabsat. Ngam dakkel detoy nga naisuro ka na kayo. Kasi, once nga na-overcome mo, detoy, fear of the future, mai-concentrate mo tiyag-serve ti apo. Okay? Once nga na-overcome mo, digiti false expect. Ay, garup ko idi. No, dati apo kanyak, awan tod probleman. Nalakan ti biyag. Alis ti blessing. Kunam kumakid ti apo at da kanyak. Kat uray anat dumteng, mapagbalegyak. Amen. Expect tribulation. Kas kunan ti Biblia. Hanapin niya nakita tayo? No ti pagkapuyam opposition. Kat mabuteng kang agisten because you don't want to lose some friends. You are afraid of what people may say. They will ridicule you. Anak ko na ti apo. No na-persecute isuda, kastabot ka na tayo. Jesus also faced rejection. And how do you face that? Kakabsat, ti dapat panunutem. Haam mo na biyag detoy, not I, but Christ. So no rineject na ka, gaputi pamatim, hanga sikat rineject na, ti apo nga addaken ka. So remember, life is not about you. It's all about Him. So it's all about Him. Ano pala pakaupayam kakabsat? Hanga sikat ti tarteraan dadjay, ti apo nga addaken ka. You are just a servant of the Lord. Okay? Hanapin niya nakita tayo, stumbling blocks from fellow believer. Duwa nga ba nagtinimpa sa iskuta, datayo nga nabaybayagan. Kung natay kumaapo, ket hangko kayat nga tibiyag ko ti maysa nga rason nga maitibkol. Dagiti nyo believer. Makita daktarwar. Sapay kumata siyak ti maysa. Nga gapo na nga dagiti tattao umasidagdaken kaapo. Be a blessing, not a stumbling block. Kat si kamot nyo believer, ada nakitam nga membro, imbes nga isudat rason mo, nga nagtuloy nga kunam, kas jay damot gayam, han nga isuda ti gapuna nga dapat maupay ka. Tahamot nga isuda iti gapuna, no apay nga agserbi ka iti apo. Yes, ti apo lata. Kasi isuda, panunutem, padamot,
nga under construction. Mabali nga, digito nga Kristiyano kat medyo nasubag, natangkan ti ulo na. Hanggang nalaka nga isuro kakabsat. Right? Even in a family, nadakakasta nga anak. Gamsapay kuma, tahang isot pakaupaya. Brethren, the point of the message today is the causes of discouragement, and by God's grace, by God's truth, wisdom, enlightenment from the Word, we can overcome all of this discouragement. So mga kakabsat, antay ko mga mo upayan. Ibang kaabay mo, never be discouraged. Ituloy ko itong discussion, adupay, digito yung causes of discouragement. But for now, dito tayo pelan. Amen? Praise the Lord. Heavenly Father, thank you so much. We give to you glory, honor, and praise. At ituloy mo nga bendisyonan, Apo, THBBC, digiti amin na miyembro, from the pastors, families, our wives, our children, the preachers, the coordinators, the ushers, Lord, hanggang nalakat. Nung nagsaya at dito pala topic na, it reveals, Lord, it shows, kaslang ibaga na, Apo, no ana, digiti mapaspasamak ti biyag mi. I-affirm na, i-validate na, Apo, nga digiti mapaspasamak kada kami kat real, ngam i-enlighten na kami, nga digiti nga mapaspasamak, hana dapat isot pakaupayan mi. Kanhangkam dapat ma-discourage o Apo. So I pray that you continue to bless each and every one of us. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Praise the Lord.